Dobrodošli u današnji video. Danas pokrivamo 10 najzanimljivijih činjenica u snu. Ajde da počnemo. 10. Zaboravljamo 90% snova. Kada se probudimo, zaboravljamo više od polovice onoga što smo sanjali, a nakon 10 minuta zaboravimo čak 90% snova. 9. Slijepi ljudi također sanjaju. Ljudi koji su rođeni bez vida također sanjaju i imaju žive snove u kojima je naglasak na emociji, zvuku, dodiru i mirisu. 8. Svi sanjaju. Svi ljudi sanjaju, a ako mislite da ne sanjate, samo ste u skupini onih koji zaboravljaju snove. 7. U snovima viđamo samo lica koja smo već vidjeli. Ljudski um ne izmišlja lica, tako dok sanjamo vidimo lica stvarnih ljudi koji smo već vidjeli, ali ih ili ne poznajemo ili ih se ne sjećamo. Čovjek tijekom života vidi stotine tisuća, stoga naš um ima neiscrpan izvor likova koji koristi u snovima. 6. Ne sanjaju svi u boji. Oko 12% ljudi sanja isključivo crno-bijele snove, ostali sanjaju u boji. Ovaj broj se mijenjao, odnosno smanjivao sa godinama. Tako su studije od 1915. do 50. godina pokazivale da većina ljudi sanja crno-bijele snove. Onda je 60. došlo do velike promjene. Smatra se da je do smanjenog broja crno-bijelih snova došlo uslijed pojave televizije i filmova u boji. Danas samo 4,4% mlađih ispod 25 godina sanja crno-bijele snove. 5. Snovi su veoma simbolični. Čak i kad vam je pojedini poseban predmet ili oblik prisutan u snu, vjerojatno predstavlja samo simbol za nešto. 4. Emocije. Negativne emocije tijekom snova su češće od pozitivnih emocija. Najčešća emocija zastupljena u snovima je anksioznost. 3. Sanjamo od 4 do 7 snova svake noći. U prosjeku sanjamo 1 do 2 sata. 2. I životinje sanjaju. Analize na životinjama pokazuju stvaranje jednakih moždanih valova tijekom sna kao i kod ljudi. 1. Muškarci i žene sanjaju različito. Muškarci češće sanjaju druge muškarce. Oko 70% osoba u njihovim snovima su muškog roda, a kod žena je broj muških i ženskih osoba otprilike jednak. Razlika je u tome da će muškarci u snovima iskusiti mnogo agresivnije osjećaje. To bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite jedan like i subscribe. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedećeg puta. Ćao!